Yes, nongeye kubasuhuza mbifuriza ibihe byiza kuri mwebwe mukeneye ibibanza byiza biri ahantu heza muri site kandi hizewe. Hangaha nkuzaniye ikibanza cyiza cyane, manje kukwereka yuko kiri ku muhanda, kiri ahantu hegutse ariko hadahanamye, na ahantu heza hafite view ku buryo iyo uhari uba ureba mu mujyi, ureba Kigali yose. So ni muri site ya Gisasa, ni muri metero nkeya uvuye kuri kaburimbo, hitwa mu Birembo. Ngiki rero ni ikibanza, ni iki kibanza kirimo urutoki, ngira ngo urakibona, kiri ku muhanda. Reba iyo ihagazeho ukuntu uba ubona hakurya. Ni ikibanza rero gikeneye amafaranga make cyane, miliyoni 15 zonyine ukaza ukitwarira iyi mari. Ni ikibanza giteye borne, mutation nako kanya kubera ko icyangombwa cyaho kirahari. Kuhagera ku kamoto ntabwo ari ngombwa moto, kuko n'ahantu hagenda iminota 5, hagati y'5 n'10 n'amaguru. Rero ngwino wigurire iki kibanza hakiri kare. Ku bisobanuro rero birambuye uranyandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp cyangwa se umpamagare kugira ngo ubashe guhabwa ibindi bisobanuro bisumbuyeho.